Edra Adom TV Adom 106.3 FM ye kan ye ntuma epa ano ne ye kokuru fide na kwa kosi faako consensus ye wo communities mu no na ye di ho enkomo ene yakwa kopiem ewo glife wo Ablekuma West constituency wo Greater Accra region hanom ye nyane ntie se ball bia esum ho no enye ball aketwa en Cambodia etuko amanfo eso no enya adeketwa Oma bomwa se assembly no ntimi nya hu bibi but ye timu ane tim ezamro ka se kwasi asempa akwa koduru honum ye ke kanema asosum fide ne bi so asempa tomu a betwa na tum na wa kirew sene glife border situation wo ha amanfo any other concerns from wo pesa abampanifo ete ne tu wana mo so benya di MC kwa na de nkwa because na say MCs ni na call asin of nya Ablekuma West ko pedal so party panifo nyina kwa kogu apato baako hey sene mani wo abato so chempunto ne de sa hode na mo de hye abato mu no sa mo de kakra bi hye Ghana mpuntu anka yenkobo se abo biem da ene hwase not abato it looks as if so almost every MMDC bia ye pia netiko ezo nwa ko grounds ba hu yam ti yese wo mko akoye polling station agent be say polling station say na wo asin polling station say no frame si bia me kwa asin no me kwa ti Ablekuma de say wo anyam si ya anyam nwanwa bo onya ne so na say hure watibi tie ne manfo asem hanu ye wo watibi de amomo mususu mu mani nko political administration of a minor near the developmental aspect. That is the reason I'm for to abademamu. Why? You're too about you because of political party, same small political party. You're too about you said some oh my Ghana. Because we can some debit reye. To your PNA CEO so say and I'm also na more come because when you are just for example kumawi the same thing. Which MMD say, oh, me a police station. I'm asking myself, about 260 districts, no, and more best 150 akwa kogu kumawu. Now police station say na wo kumawu. Munya yo. Tine o glife. Kwa ko di glife on kobo. But mene pani bi ba be di enkomo se sie. Just enkran de me da bia me come say asemu si ne ye correct na esi be fofora it tells you say oman ye koyanim eno hwensuo kakra ye toye hwensuo kakra ye toye ejankran bompa de ana capital na mpe no da land mark nyina so kranye yes ensuo to kakra bia ba bia da bia eyiri no ehonu mu a na ese eyiri saa hey eti minister sorry ese ye kwa probo ne ahwe flood prone areas ne ya mo ko hede mo ko hede because ba bia eyiri no ehonu mu na eyiri ama enura de nyina ehonu sa eyiri ye hwebra ye legonkwan enyane de bia de chiade sebia nso to a etai lego ponglo ekwane so eti be bi ni kwa se traffic ba na traffic aba because drivers no bia person de car be fa nsurim na konfa ne car ma kwese ni engine eti ekwane ye miense o 3 lanes but ensuo na famienu na ba ko na aka no anwea so agefa na aka kituwa bi da so gi akro se woni tipa track ni be ye challenge kakra bi o we pi otu so no se ye eti nsuo be to am ye se ya ya kasa bro no that be say my responsibility as a member and say metie the programs and policies are as to develop our country. Na makwa ko tie sa se makwa ko gina line so
ahomachi no mienu no ma twen don hwiri no ma nonso aba ma abato ko se bia tum se yen kwoto aba no ma kwakwo tim dia ma se me se na so benten na so pani me tim edi wi a afei na me sai aba kire ko e be fo so be sai your man na it is your responsibility. Okay, man for see enkofo atu enwuragu gatemu no yenka omasem. That is why there's something we call leadership. Wo mo edi catchom die ne ayo mo. Not mo fusi kasa. Not mo fusi kasa. This is where how my contract claims the tree credit. Sikanasa. Because mo free ne ma atone ma free ne ma atone ma I say the be e kwache enkofo ne ma because of baby o tin so eyira form. George, I see your communication director, the man Adom. Mimi hapa. George Bogodi. Adom. Elio. Ebe. Dabe George. It is over 12 years for the BRC year. A charge to keep we have. I said yes, a bohu devro near 200 more near Hessini a bit me aboa ama and all my ye. The BRC and the how, but institutions, the agencies or yeah, they to me national monsters woman here. Yeah, structural re-engineering, who the keka and the bit me aboama. Sa is year and a flooding situation, no, annual brassicacra. Ye need you track compa, a large, nay, a baby, and flooding pa, be yes, our storm dreams, no. A man penico for a breast, so I so brassy. Over 10 years or so, and some years, I had to say, a large, you have problems. And a chess a major re-engineering issue. I was say, you 200 more. Ministry of Works and Housing. 200 more nubi. Okay, maybe Accra Academy down from Malam Junction Dreams, and underground tunnel now, and Sonic down to Gamot. Yeah, it's a major but I will check Accra Horn say maybe make us a garage project be Greater Accra Resilience and Integrated project. ABBA about 17 contiguous districts in Greater Accra. Abeye na omu drain structural homo ahwe no maye be affecting cophobia tete ben drains ne normal but the good news is there's been disbursements can be aba ama aban the we na ma districts no bia omu na also omu hweso no mo hyase hu adwuma nti bibia ya awe shemu kakra abeboa ma enu ade a esi eminu se ade cha no pe ne bia mehunu effect no report so far moanyanya from other places net to say reports no mainly dodo no aye bibia efre no area flooding and our flash flooded. And so you know to be you be but no anim remu na san atwetwe eko anti no ne bebre SCC mia wonungwa area ho eba sen ko sapema eba China more area ho be ho no unza omo ye kwan no nti that you was expect to say BB service because construction yes coso nti challenge ne say amansuo no beta kwano so na je say ma movement dey kakra na ya main wager area honso challenges eba ho no mablikuma ene enya we initial report say war bi buye ama pra enkofo mfa nti ene say ya hwe nipa baako ewa blikuma nti ya follow up to authenticated finally say more prano. So how is the situation? The menu flooding issue, no, yeah, na enya hojo. How be agencies, ministries are directly involved in salvaging the situation, no, engaging NADMO. Mona mo to msene be ya at least more expert view kakra mo wo or be a man for a project benos. Most bet me actually na ye huna deal with it. One, the Edikai district assembly be a NADMO offices. And NADMO director,
secretary to the District Disaster Management Committee. In fact, District Chief Executive Biana, chairman of the Disaster Management Committee. And the chair say any assembly and a yejuma. Okay. Nadmo so ya pro bono be I say inspect structural integrity of buildings. Then a see ho na isu a yes nipa betnem. Enya actual report the assembly say anamonchio we ye drains no be ye hwe se ne tie maybe a trim Paloma area hon na drain no be why gugum aha they call MIM so much to one morning no manti those are the things ye who we na ye try report the kwa omohwe yehu adwuma nti it's the Ministry of Works and Housing ye director general ati omo board so omo so na drain structural issue ya make nyina ehwe wo mo nsa and a hydrological department so omo na hwe ye drains ni no ma no say ye be constructing no perfectly anyway nti omo so ye ni omo e won kita hodie Ghana Metro so they be omo my updates me so ye relay to the grounds especially baby ebe nti that collaboration no e wo ho say BBC Kitty na was here call a putuprom koboa in emergency situation 48 Engineers Regiment of the Ghana Armed Forces omo was standby 10 be ebe frɛ wo mo Ghana Air Force, them be a befrom, we are the Humano Tumwa, the helicopters to move, Beba, Abeboy, and partnership and relationship, no, so any, continuous training and engagement. And so, Moye directly involved in activities across our district. Yes. Now, we the drains na na to still in so a fire. DNA catch there. Are we actually dealing with the situation? Say, and pass a drains gutters how do na ye and I said be a projects BACC no and also when ye could do ye any free one. No, that's something no abosso no. And for PC down or baby a friend waterways. Baby and can sue na was safe. Okay. A horn or cotton say we'll see down ho. Baby a issue no a twa a friend or tadie. Ramsey aside. A honan can sue no jina a bet tie on the big pocket to get omina be good ho. Wetland, Ramsey aside, then can no more be dear grow ho. If you saw no bank crying, cause I like she be a community 18 area honus, we know hobby bree. They say you're feeling in ama, you know, it is an sure nan bet tie honor. Okay. They say all penny level. And we'll be so sit down when the crime until also a pet forcing the way out. And no more issues are. But na men chade your assembly hobby. But sabi won't mean ko chiro bi na juma. Ha, o de na we to me no crowd no. There's a advice no. Or far fine, one far. It's near SCM and wabe na woma omanfo a affected when run so yire no. Oh, what am I affected? No, initial so far, yenya and cophobia. I say, am I displaced completely? Okay. See, yenya no nature say, woman dying, woman to me, namun, and there was a baby, my woman, temporal structure, baby, Emma woman, say school demo, say makeshift structure was a day, and no dear. But George, I see a director of communications at the Emma Nadmo, Edmukono. Somebody can catch on a cogli for Ablekuma West constituency. Now, senior situation no eti on ground. Omo baller in suyiri ehun asem nyina. Kwesi asempa aye credit. Kwesi aye ready a. Kwesi somna ema ahwefo na etefo ehun ye koso ewo glife. Glife spotlight. So e ba huni. Pocho mutem ye die. Mutem ye die. Na mabudan yagu abrafa so bia ni so. Eni so ekosi hi. Wa empinu ye frewa. Boy ye tuka ba wo ho me fi say bibi boyo assembly man we pocho blamo omuhum na sene be ya odiani me ye tuka ba afa na assembly pini ho enkosi aga omutumi ba e be bubu adan no wie ye omugu wie no ye hu fa so bi omo ye wo ho no just like that so mo blegu fa so bi ani so but I say abusia sesi now join ha hey, Adom 106.3 FM and Adom TV. The People's Forum live. Here defeat Kelefe Ablekuma West Constituency, Ablekuma Municipality, and here did the People's Forum. Bro, and the Member of Parliament, Honorable Oslowusu, Nimpesiaso, and the Chairman, but also, me, your friend Philip Dagojo. I'm here, Matuanda. You problem, Peggy.
Damn na machukumi ngayo. Wake MPO ke negi oh jabo sina wusu negi oh negi nyumone negi MPO e ba do ke se hiyo grefe hiyo aba kutu awon ngayo lo ka ba kutu awon wo wa be wa mi ko wa ko wa pe no ku wo ama o tu kani ke ba gba wanya wa hisire wa nde aba ka tapira ba kutu me klanga grefe manomi like say Badwam West grefe pele na ka wa ka bola wa hionsi lo blogo be ne wa pio bola nga pa manya na be wa hiokun la ba kun yo leta ono na ka ba to bola nga yo fu nga mamia wo ka fla ni lo ma e bo wa be nyama eni ananu songo wa nyagba hiyo cho wingo wa nyagba ka wa dio ka wa assemblyman ya boy so da ka ma gba assemblyman no chapi no bi lo wa nga bi ke si o ne MPO ne nga mamia wo ne minije nu tumi MPO ne nga mamia mi je bronya to mi awo debuwo kan ka fla se bi wa benum lo to mi lo alo wa bi ade san na yo ka abuwo ke ko ni benu wa nga de peji yo wa hane MPO ne ba penu ko nga mamia wo ne mamio ni ne mamio he no ango ni ne nga mamio e ya no awo ko le gbe pe on ne igbenya Matimi da se abusuafo de okan me giri se de do no ati ase nti ye beto aso anti mbacha also e frame me Vivian me fa no be na nsuo to aye bre wa hapa so ko ye dem isi ade once na nko a o ye fi o mu ko a de bia e to crazy de bia e to crazy ye bibia isi crazy ni wa ye once na nko a bola na egu wan na di step ye ye kita ma isi de bia wa na ye wo enti ye pese o mmebu aye pan na ye bre That's it. Chairman, but also. Yeah, Nana, we don't say, coming ye. Aha, and I woo me, the fake room, and I woo me. You see, I'm in high. Me call most of me 50 plus. It's sure where I die. And I mean, mammy, or tone and num, or teaching them, sorry, or teaching them, no, this year, me school. I'm in high. And I inform good and poise, and it great. Wabuka, nya koso ni hu. Ena wabu di bola. Fili nya amudi yan. Yes, I'll tell you the truth. Entinu so obi e kasa yale ekunu, yale yeseya. I inform wo bronu we sunu. They know about that. I inform one person they know about that. Entinu me can say adienu se be koso a unless the force ebemu. Unless the force ebemu asana nyobe jai nu asana be jai force mbemu am tim jai da and the force to bemu at the same time they will do it, they will continue doing it enti mimi how make a chemu enu no aka no ewie mase me da CP chairman batch also me mam obia good morning baby obia no mi chi obia na yakobon so shiro bibiara emi say na interview we aye na me see interview emboaye esan say on be interview no mo bisa say den na haye no ma omo de abebubu nkrofo dan e wa ha abra mfaso nisu hwe ne ekoso yi me pesa me bisa MC ni say wada anan fa na oti MC no ye de 2 minute man say on fantine ni fie anan ye de man say enko ni botom ye de man so hwe on mindful no ba ono me kan nyina me blame no esan say ye MP na okita ye ko aboka say ahafo no omo ye moa ene wo krom ha MP honorable slawusu ekaja honorable slawusu asese mo ye aka say grefe bronu we isu no eye moa ene ti bronu we isu preku ene na ntwe moa ene wa ha eno ti na niam e ekoso yi ye ntumi nya hwewa no efi say ye wo assemblyman e wo krom ha assemblyman ni kokan na ese ebe kum na assemblyman no soja abanya nyina ekita no tumi nyina kita assemblyman no enti na mo mboaye flies na say mo si mosquito bi aba ekawa ema yare bebre ba me ntumi hu na ekoso aban no ye de omo yi yafi mu but edu abato obremu a omo di ballot box akobro no we su nyina na soja fo ekitatuo police fo ekitatuo no mo de guide ballot box no enti oman no ya wo man ni mu no say ya wadwen a ankan ballot abato no
yɛngye ndi sɛ yɛde bi bɛba bɛsi borɔ no wɔ isu na ɔmo ato aba sɛ yɛde yi ɔmampanin yɛde yi MP yɛde yi MCE yɛde yi obi bɛsan sɛ yɛ a yɛwɔ borɔ no isu yi yɛnim nyansa ɛnti saa nneɛma wɔ yi ɛkɔ so ɛma yɛ no because ɔban no I say like ɔman no a yɛwɔ mu no yɛdeɛ yɛnka ho MCE no ɔmbɔ mmɔden sɛ ɔba na ɔse ɔbaa ha ɔse yɛ a yɛwɔ ha no sɛ ɛyɛ youthfoɔ na ɛwɔ ha anka ɔmbɛtumi astɔpo bɔɔla yi youth bi aniwa a ɔkita tuo ɛwɔ ha a ɔde bɛgyina ɔbi so but MCE no aban ɛde 2 million ɛma no matwa so medamasi. The People's Forum live. If we Glefe Ablekuma West Municipality, Ablekuma West Constituency, and they brought live on Adom TV, Adom 106.3 FM. Joining our Facebook. Now after share the echo so mame, but your asun gen can be aboko there. My phone. My phone no kasa. Okay. I know the back answer. Yo. And I'm about your good morning, Bibi Aboko. Yes, sir. What's it? On Timmu phone, been some hour, can't then also back and found. Michia give you phone now. Michia, your president. Any your MC. George, I won't mind when they so that crab. Michia, your president. Any your man phone now. Yo, ebe mi say. Kakra let me a problem many years I work the and say but I'll bet you me a boarding any opposition or community has yo actually me as a father kwe otu the second the fe as a father yo if you are me anke fio ni ma yue Ketchon will give how money how be a Cambacho battery no mammy and Camepa, why, Michelle, Madame. If we are now bet to me their call and cry, aha, now what's my party, why? You say, as I'm a back said, ya, Ubia can say, and ni how near. Me Kakapa makes me a can say, me Pessa Macasabi, because Yan Krum 180. And Yahudia Ekoso. I think the deed has already been done. Into Ekobani say, Obi can say, and minister way, and MP way. I am say, New one because your fat MP say, your foul Bruno Bisua. I think say, well, you maintain ahead and your foul. Into Antimin Bani say, problem be abakronim na say you see ye hia MP and I say ye hia minister na be boaya na ube can say and I say ye MC ni be can say there be say problem we aba no ye kromafo no ye nko face and I say ye nko na ye mfa omunkokun minji ni say obi kitatu oglefia and I say obi bet me aka chem say o fatu oglefia akogina okunbia no because Ekobani say problem be bar. Abanu, I don't know a baby's an same first because Abani na kita kuno. Ye didn't actually sa. Yenina, ye wanna say. Instead Ekobani say Abanu, yet where you my I think say a problem the my yenina. Inti Niamekan say problem need ye anyaba. Ye face problem no. Inti Yan Pese Bekan baby no. Ye be pa Abani say, ye be panichoni say. All money MC ni be na ejuma maye because me personally say me as a fachewa me to me can say me gada me kroma for say yen fatuo na yen ko face problem bi ana yen kokun yes e dey have ogbeba e be create problem bebre nti me gidi say the aye kan no aban no ote na always interview we ye bi de bia nti ya kan na say the same problem na you face there. Then I think aban no ndi mwaye sana mekano because to me bio anu can say MC to me can say yemfa kroma for yemfa to na yenko gina okuna anu ansana ya omwadi ye chi there be embo aja nti mesere say problem ni di anyaba nti omuhwe kwa ombefa so no mbeboaye wo okuro nimu afi ye gates nkiti eda kuro ni mu no ye hia eni ye nkwan keti ye minor roads bi ebeboa ye because see aglefe kro se ko ba se eja bi pie o baby ana se
yɛmfa sɛ bibi esi sisi a ɛbɛyɛ ahomtew paa nti mɛpa kyɛw sɛ mesi problem ni deɛ anyaba yɛka anyaba nti aban yɛpanikyɛw ɔmbra no mbɛboa yɛ because ɔno ankasa de n'ani hu problems ni bebree nti yɛpanikyɛw bɔɔla no deɛ ɛno ni yɛ major problem wɔ ha bɔɔla no because sɛ nsuo tɔ na sɛ nwansena ni ntuntum ni nneɛma ewe ɛba kuro no mu a ebeku yɛn ɛna mi gyi sɛ eku yɛn nso a edu abatoɔ bi a udi ballot box bɛba abɛsi hɔ a nipa bi ania sɛ ɛbɛ vote ama sɛ ɔyi was MC anaasɛ president anaa bibi nipa ɛna ɛbɛ vote ama wo nti wɔn bɛrɛ mbɛboa yɛ nipa a ɛwɔ gefe ha no nipa nsi ɛda ase. Mate Medasi P. Hebusia still the People's Forum live. A fig lefe and that Blekuma West. Oh, Eja, me bacho facha me. Bacho facha me pa. Bacho wooding. Don't worry, your friend me David for me too. Uncle David, bacho yentio. Yo. Me su kakra America ni say. Me bagrife kromu ha 23 years in ye. Meka bibi say correction bi wo obi an correct me. Anka nya grefe a minimum da say yedi nsio mu ade aye dumpy site. Me hu bi da, me manti bi da. Achi say or let me say I stand to be corrected. Aka say nsio mu river na ade aye dumpy site. Me nti bi da. Now fitiasie no ana beginning no yesi bola na yedi fili nsuo no asi dan wo so anu anya de papa nti omo gina anu so ababubu ye dan nyina wo grefe krom ha ami da ben nsuo no omo gina anu so se bola na yedi afili nsuo no nti no adi si dan wo so nti no omo babubu dan nyina ye ne mo se omo bubu dan no wi a sabio aban baba ba ye adibi a adiba buo ekro no ya bubu dan no wie no up to now December ye afi we December baba no na e banya 2 years na omo bubu dan wa ha ye hu hwi bako bia ye ya pa ni se ya bubu abansoro kasia mienu bi awa ha sei ani nyina so no yesi abensuo no anso asi bola so omo bubu bansoro no wie no ahona na omo de aye dumpy site nti na sisia no asi a kire sen o se yesi dan bensuo no mo bubu wie no afa na ahono na mo de ye dumpy site mi junwa mi nti ase obi aso nti ase o grefe kromo a asone da so ka ho a ya two times won ho no nyina yo now adia ni aye nti ase no se bola no so no anya se yesisa free grefe krom hanko ade kogo ho abinum free dansoman agboglosi bebia na omo ade aba now nti asambisa ni se municipal assemblyman represent omo ha no omo batumi aka se ni akoso no omo hu ana se anu so be dane asase a obi be si da wo so asa na mo ka se da no na ye hu ye nti ye nko bubu asambisa now okova that point time ye bubu dan bebre wo agboglosi area nkrofo omo ho no omo atu abagrife ha dodo na atu abagrife ha omo ba wie no krono so aba doso wo grife krum ha ho no de message se ye pe police post awo grife ha ye nya police post awo grife ha cyber crime so cause fraud, computer fraud cause awo grife ha pa nti anu no so no ni omo tumi yesa ehun juma no like sa nkrofo omo tumi fa kwan so atumi afa kwan so achi sa nkrofo no so no anka ya asam we atumi du sa nkrofo no mo anka ya ni baji pa nti because of bola bebrebe no ama no nsuo to a abru hanipa more than time I see bola na edigu nsuo no nti na nsuo ha ye wokro ma no sisi ade na abru wonu po Miramose. Mate, Uncle Dave, Miss Mida se pa, mommy, me bacho, ma me brown swan from my cock. Me pa mo chow, me din the Joyce Asante. Me mama tiefo nyina achi. Na nchia eto so enkwama ye president, any MC, any ye MP.
me chia bebre na ya da omase one district one factory no amoka ye no grefe ye nya bi pa efi say ye wa ha ana mo buy so me one district one factory ene da mama ye eti asori dan ya yesi ahye tax wo ho no o be bu ni nyina atugu ye no me ye one district one factory no mo de ya baller e ba ta kwala nyina go school o mo nyina gu baller ne so o ko hospital bia u benya symptoms e drugs on hospital pa ye typhoid obia wa typhoid okrom ha obia wa typhoid en kwala nyina go school obia gba pata wo ho na ote ho na so obi so aduane se okwa chi a no da kwesi baller ne so koton wo ho oton baller ne so na ansa na osan de afa fiem no de afa fiem ti krom ha ye ti ye ho se sia na ye se ye kwakoye scan na bo hu ni pe yale obia yam asai enti yesra na nado ye pa ne chew pa se ye factory no de bre ye no eso sen ye enti ye pa ne chew o magu no na factory nipa no fa wo no o ma burukro no so akrofo do so mu enti ntimi sa factory no ha no o magu no ma ye masama no medasi bacho your friend Ishmael bacho ma oni soma me wa your friend Ishmael youth leader e wo kro no na committee member e wa kro na e da ho no bacho esi e be kan no kware a government no boy abro pa o boy abro wo kro no se yan youth no ye sole a na ase omodi ani atutu fom youth no ye sole wo kro no bola na ye kan no asem na e mag de fe kro no o mo se ye kro no amaye that e be start no me sole e mo mu be gina mechi MC ni mpanifo bi omo ma me police e di titi mo wo kro mu nyina na me titi om me titi ni pa na se me de ko a me nya resource bia me titi na me de ko a na manya tan wo kro nim na manya tan wo kro nim nkofo be gina mechi pa ama bola ni sia no ana ya clear nyina ama ya twa wall esi honum e park cars wo honum aye ni nyina ye hu ni ombre ama ya kro nim ama ya be bubu ye dan ni pe da e wo dan mu omo be bu dan ni nyina ama si bola na omo si ya fight na hapo omo be sisan de akwa ama omo kire e ka omo bo wo kro nim e wo sa bola no be sisan ma ye no ene bola no mo na omo di bae no omo ma ye gina ho nyina ya ye ba front no ya benya tan e ma kitua na da hapo kitua na da no po omo be gina ho gidigigiri e ta e ti ni police e sisa ko ama ene enye se eglefe kro na ye nya ho faso o mpoase fo na omo won mpoase no omo no be ye djuma omo fie omo bibia ni kro mu anom omo bibia e na omo sori a omo diskako omo sori a omo diskako omo sori no diskako ye ba ko na se ye ya na ya ma ye police na ye de abeti ye ti abobo ya na ye de ko a me che o sky ye gi a na ya charge omo no da so ye djuma na ye wo kro mu ano wo be hia ball ansa na wo be ba kro nim hwe bra ye bra wo kro nim bo ye kokan be ye politics sesi a ye kokan be ye politics sesi a no mu ngina yie pa mu ngina no mu nim se ye si ye be ye so ye be ye won krofo te no mu be gina ye ti na ye di ye bibi no sa so obi so betuma be gina ye ti ye bibi because corona ye wo no enyo obi ade awo corona enyo be ya ye dia ye na esiesie kro no bo mu mboa ye bibia omu mboa ye wo kro no bola na esi wo no sesi agi kro no mo yese so toki to obehu ko hwe nkrofo fie ko hwe di esi wo kro mo mo be bubu deni nyina ma ni panya bebi da sesi bola mo na ye de bola ene ye de ba tumre bi ba on be saba biom emre ni do on be saba be se de eli biom na ye nya atan no ema omu gina eti ma edi tunku ofo bi no emre no so on be chia bi e on be ba kro no su ye wo anom ye nko bebi a ena ye ka che ye do mo ase me am gina your friend Bright Ofori Debra me wo grefe kronum bi na nyema bi ha ya nka na ye mko bi manka bi ende ye me pamcho bola no yesrew nanado yesrew ye papa no ye pe bibi wo ho a enya bufuo ya botre ene yese no kasa yesrew be ye hu bibi mayen na assembly ma wo ha o ye very very good papa ni mitu chema no assembly man na so yesrew only support okaka sisi a ni ebu no aha gan aha for gan no oni okon bi sisi a ni anya akekere gan ye beba wo fie zia bebu sisi a timisire madawroma ye sechi de nsa ye mo meboa ye wate
ɔno bɛ sɛ wusu yɛsrɛ no ɔne kwadi wɔn si ha ɔno wɔn si ha ɔne MC ɔmu nsi ha wɔn si ha nti yɛsrɛ mu madawuro ma nana yɛn nsa kyi dɛn sɛ yɛn mo mɛboa yɛn sɛ ɔdawuro na ne da mo ase. Well, we see on the People's Forum Live, Efi Ablekuma West Constituency, Glefe, Ekrom, and Yewa. Now, indeed, what's it, dear Cosso? Ball and idea. And Raya Bedu Han, your course, say a quack with trouble and said, a tea for better me, who Omudin Conti ban a tie, and say, you knew who quine, say you be trouble. And so your manager, Emma Caro, and some of the visuals, the Kakra, when you're in that Facebook, or join here, will be home. Mammy, I've made to me about chain. Chairman, okay, about all. But your friend say? Your friend is Sadiq. Me chance free. Ya kwano. Fiti last stop e baglifi. Kwano ya kakana so do impoase ni glifi boundary na. E hono menye. For so many years ni enye nti. We say MP no. MPP for her, NDC for her. Say oyi ne ni say NDC for kwa wa ha. Nti hombo ya MPP for no so dey omo so mo bre. Yenya mimi dem ya independence. Ni obaba obe ejuma no na me de ne ko nti yesre na aye kwan no onhwe na onye maye na another thing here street light se wonam kuma bibia yesu from Dansoman roundabout eba basic defi efa akochoko from choko agege nyina 205 the street light no enye ejuma yesre na omonhwe na monye maye se na ba edu anyado a ebetimi ayeden epie se nsuo tonso a obetimi epie na ukokrum na nsuo ton na obefi a ehu bi ambo se na ba obetimi abedu fie me 13 bola no asem say e bola no e 2 e kro 2 na nsuo no etwem nti e bando etwem bola no engu grefe asase so egu impoase asase so nanso impoase fo na omoye bola no omo no moje bola na e di bi firi osu tashi danso ma etire be bia bola ka no moje ni na mo di begu nanso ya na start here 2 years ago 3 years ago na start here inti ne betimi aye stop ball and glefe for ntimi se na DC ni ba no ka se glefe for ya aye sorry a say DC MC oba yo say ejina nkwan ne ha ne ha na mo de ball and ba na ka say hey ya ma mo mfa mba mo de besan no kra eti kwasi asempa na yete the card free glefe wo Ablekuma West constituency in the Greater Accra region constituency no consensus mo won am the Adom Mpensenpensemu say one share into who anamo. Yadamase, Smanya Bre, area share, check a same command. Tinkler of Tinkler Barbering Shop, wo Asante Mampong. Bro, so here. It's about Kranyambi and watch now. You better say this year.